Duh, jak dari wae gitu. Nongkrong kayak di mana kek? Boro-boro nongkrong, duit kita boga. Nyatu dah lieur aing tuh bukan duit teh lah. Rek ulin ka dieu ka ditu ge. Eta, CT. Dak. Tambahan aing dak, aing mabok ditanggung ya. Sebeak sepuyeng. Ya boro-boro sia aing gitu buka duit. Abon sia, kalau sia baru hari oge gimana garedong. Sia. Nggak, aing koin garada nih Gigi. Boro-boro emang buka duit ya. Nggak, dia koin garada nih Gigi, ngaroko koin gese garada. yo. Sok tah. Iya, ngelawan ka aing teh. Oh, wah aing tuh buka duit Oh, mah aing mah buset. Iya. Wah. Aing mabok tanggung ke goblok aing sia. Ngobrol Jadi di bere dia. duit aing mah puyeng-puyeng aing. Geus ngobrol Ya. ya. Goblok. Geus eno goyang heula, kumaha goyang nu mabok kumaha Goyang coba mabok. aing nyaho. Gaya orang mabok. Aing puyeng mentak aing Oh, gaya orang mabok kumaha coba aing Goyang, nyaho. goyang, Goyang orang mabok. Mabok goblok. Goyang orang mabok. Tanggap video goblok teh sia. Anjing. Buru goyang orang Setan. mabok. Goyang, Goyang. goyang. Goyang orang mabok kumaha. Aduh. Mabok dulu, mabok biar enak. Mantap sih. Mabok. Kita jelas kamu ngap aing goblok. Sia Ajen, monyet goblok. sia naonan si anjing aing. Kalau udah yuk, mantap tambahan nginam ya aing lah, goblok lah aing, sarape aing. Ya di mana enak Dan? Karawang. Karawang mending ya Dan tinggal di Karawang. Ayo buru atuh goblok atuh aing. Tah baru udah ya. Oi anjing. Ya. Tambahan aing ya aing lah, aing kurang ya aing. Enggak utakon aing ya aing. Maksud aing ge mabok teh. Aing sia mabok naon sia, Aing Dal. aing mabok don pandan di tali teh ieu. Aduh. Pandan sia. Hari buta jeung aing sia. Ah, Tanglah kada yo. Jangan mabok-mabok jadi tengkas. Tahan aing, tahan. Monyet kan sia. Nyadarnya orang mabok ke loba orangnya Dan. Eta mabok, tah ieu mabok. Eta aya mabok naon sia? Anjing aing mabok ditarik biar kobat botol tangga. Kadang-kadang sia orang bobodohan sia. Sia Mabok, ieu mabok urang goyang heula teh dua. Dia minta ka aing goblok anjing sia. Goblok. Goyang heula. Aing ya aing. Aing, jar ku aing talipukan ku aing sia ditakar barwek ku aing sia. Sok sia joget naon sia jeung aing ayo sia. Joget masih kuat tuh jogetna. Ayo sok. Ieu kuat teh ya. Kuat aing mah. Coba ayo udah. Ayo joget heula. Buru. Tangga beli dia aing. Ieu joget Kita joget. Gayana heula nata jogetna kos kitu sia mabok sia nya. Aing sadarkan aing mah. Aing dia sia. Wah, aing ya. Wah, tangguh teh dah. Joget kupu-kupu aing ya. Ayo Dan joget Dan. Aing Dan. Goblok. Aing. Ayo tuh. Si anjing sia kan bisa joget sia enggak bisa anjing. Goblok anjing. Aduh. Aing kedengeran aing. Ayo goyang atuh. Heula aing ya. Monyet kalian goblok monyet. Heula aing lah. Ya orang dosan ya jangan Balik. Aing goblok ge pak. Naonan sia. Aing kesana sia. Aing mabuk monyet. Halo, aing goblok dia ketaranggap aing ke barudak alam. Yalah goblok. Aing pemirsa. Itu cuman film pendek aja pemirsa. Jangan dicontoh yang itu. Di mana-mana anak muda harus tetap berjuang semangat dan menjadi panutan untuk anak-anak yang lain ya. Jangan sampai bermabuk-mabukan ataupun judi itu sangat-sangat dilarang. Makanya harus terus belajar untuk negara kita, negara Indonesia. Hidup Indonesia, hidup NKRI. Sampurasun untuk warga Jawa Barat. Kami dari Kalangsari dengan Dengklok.
minta dukungannya subscribe dan like untuk daerah Wadas, Lamaran, Badami, Teluk Jambe, Cilebar, Tempuran, dan lain sebagainya. Ayo.